Salum Malai na brashira ni tapi nang shira jo raya ngai ni ting sai ngai pyo ni ai nghe brat kona ma tu she teng rai yo nang pyo ai ten na brat mani ten nghe mi Salum ni ting sai nang ni tum rai ten mani insen ni yong quay mắt tên hey nghe Salum cái tên lệ yon nga ai so ram nhét ni na mà tu ngay cho na nhét tem na Salum ta pring chân nga say share mang sai na mà câu ta ni sha bra top nga na nhét tem na a group din so ra ai ni shin group ta đại so ra ai ni yong quay mắt ai để ngày về xin na đi nghe brat nam tu gửi mong hu khiến ta tình ya Salum Malai na brashira mi tapi nang shira jo raya ngai ni ting sai ngai pyo ni ai nghe brat kona ma tu she teng rai yo nang pyo ai ten na brat mani ten nghe mi Salum ni ting sai nang ni tum rai ten mani insen yong quay mắt tên hey nghe Salum cái tên lệ yon nga ai so ra nhét ni na mà từ ngày cho na nghe tên na Salum ta pring chân na say shira mang sai na mà câu ta ni sha bra top nga na nghe tên na a group yim so ra ai ni shin group ta đại so ra ai ni yong quay mắt ai để ngày về xin na đi nghe brat nam tu gửi mong hu khiến ta tình ya so ra nhét ni na mà từ ngày cho na nhét tem na Salum ta pring chân na say share mang sai na mà câu ta ni sha bra top nga na nhét tem na a group din so ra ai ni shin group ta đại so ra ai ni yong quay mắt ai để ngày về xin na đi nghe brat nam tu gửi mong hu khiến ta tình ya Dem con đồ về mùi yang dem con đã tin là khăm sa nam con đồ về mùi lùi dem con thắc sụp con ăn ai xuê vì thắc rahu khăm sa con thì chuyện của nó cho nó cô bạn sai nó sa ti chuyện cái này thì chuyện của sa ti à bộ thì chuyện cái nghề đấy này anh trai về anh số phi cái chuyện học được aku thì chuyện mà chuyện với mà chuyện số ya chuyện đó là anh xây lâu sao vậy anh lấy biểu vậy ngô cái chú bác sĩ cái nào sa xin chồng làm thế dem mùng đã làm và chỉ cho làm nào mà thứ cha siêu rèn ấy chúng cái game đàn xây nào về sỏi trái okay ပထမဆုံးကတော့ခုနပြောသလို well done လို့ပထမဆုံးချီးကျူးခြင်းနဲ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သချင်းကိုနောက်တစ်ချက်ချီးကျူးချင်တာတပတ်ပြီးတပတ်ကိုကချင်သချင်းဆိုတာပို့ပြီးတော့ပြီးလာတယ်ဆိုတော့ပြီးသားလာတယ်ဆိုတော့ဒီအတွက်လည်းချီးမွမ်းချင်တယ်
ဆိုတော့Benjamin စီမှာအားသာချက်ကအတန်ခိုးဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှလှတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပြီးခဲ့ပတ်မှာလည်းတိုင်လူကြီးပြောသွားသလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီမျက်နှာအမူအရာအနေထားတွေနဲ့ခံစားချက်လေးတွေနဲ့တူသချင်းဆိုပြတဲ့အခါမှာပြိတ္တတဲ့ကြီးလိုက်တဲ့သူတွေကို entertainment ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော် entertaining ဖြစ်စေတယ် entertain ဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကငါညီစီမှာရှိတဲ့အားသာချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအပတ်ကိုလည်းပဲအကောင်းဆုံးတီဆိုသွားတဲ့အပေါ်မှာကိုနေရတော့ congratulations ပါဆိုတော့အကောင်းဆုံး result ရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဆိုင် next level တမ်းတွန်းလို့လုံကရောကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဆိုင်ဒီကောမတွန်းနော်ရှင်းကြုံတာကောပန်းလိုက်ဒီမှာဆိုင်ငွေခိုင်းပြောမခွန်ပေ M029 ဒီအစင်ကောနာရှင်းကြုံခနာရင်ငိုင်း